Rubaru Mr.India Kuplai Wngkha Hasteni Mungkucuk Kariwe Hastri Shokpakya Chashalo Hasteni Shazala Rubaru Mr.India Mithun Debbarma Tabukno Pula Hasti Triprani Khoroksa Shazala Rubaru Mr.India Kuplai Wngkha Kuplai Wngmani Yagulo Chashalo Hasti Shokpakya Rubaru Mr.India Mithun Debbarma Birkung Kholani Simi Bono Lamsukha Hinaharka Bini Nukuni Borok Bini Bayak Jalaite Bono Khafunai Pulani Simi Chaitugui Tabuk Rubaru Mr.India Kuplai Wngkha Shokat Manmani Koknotei Shaikhanarkha Takuk Mithun Debbarma Tei Shikla Jalai Drugs High Phekjaknai Bai Kubului Tongmani Yakni Kagei Kaisa Sinimung Shunamnani Koknoti Boshakha Tei Phaine Talluini Yakulo International Thungmungni Bagai Tiar Wngjakhani Boshaka Tabuk Dirprani Khoroksa Shazalahni Shini Jakmani Apurke Bharat Hakotoni Khoroksa Shazalahni Ringjaknai eba Shini Jaknai Hini Boshaka Koktuma Thumnai Rokni Bwskango Tei Luku Rokni Hamjakma Kha Phurma Baino 18 Rubaru Mr.India ni Kuplani Shokat Makha Hini Boshaka जे फाइनलिस्ट 36 जन अनि बिसिंगो 2 जन बरंगना सिम चान्स रगो टप 20 ओ डाइरेक्ट थाना बागे हाइपन अनफॉर्चुनेटली आं वोटिंग ति थांगमालिया राजस्थानी चलासे वोटिंग हाईएस्ट मानसि ओ हाइपन ओ टप 20 ओ तै 18 जन बो चान्स को लाइक टप 20 ओ तै जागा दङ माग नै सिमि से वोटिंग ति थांगो हाइपन आं आनि पॉइंट्स रक हामुं मानि बाय जज रक आना हामजां मानि बाय आं आ जागा बो वोटिंग ni like voting ti maya phana ani sak ni tam sanai fan bai te norong suri mani bai anga jaga bo kaham ke khaima ka haipano noro anu ang voting ti a jaga habi direct entry hab maya phana noro anu well wish khai tong mani awan bai belai ke important awan bagai ang belai ke ham bai norong na maro and ang barban no saka chini audience rong no bo noro vote na ka ani bu mungo simi vote ready also ang I may be kebang audience no confused ngai buni jaga rogo bo border like ani order ya kare a jaga ko se points rogo se garbarung kuna an bai ko kare haipano ang je dino chini semi finale dino as afro ke top 20 ni borok direct announce khareka je direct entry mane rok duijon borok after ang kisa nervous angka because ang one sugi tong mane ang no top 20 o direct thanai a grand finale ni sekang ne haipano ang bakhaw to jongjak no top 20 to direct entry ti thangma ka batam ba tai 18 jon to borok tongo a jaga ne bisingo lani bumung rok klayan ne but finally ang ani a jaga 18 ni bisingo ani bumung tongo and tagnu bimanan rok ya trophy Mr.India participate khaman is chini yot rong no ang bong inspired khana ba tamba ke norok sana thanga ang belake sorry tamba ke chini o jaga ne tagni yot rok onek drugs of kilajak and ang chini tripura kaishana kamya ke kaisa yot rong leadership kare ang borong ni leadership nani bagino so that boro anu naye shirangai borok bo chini state ni bagai chini country ni bagai shirang mantung huni aban ani kaisa main target tong mani ke borok anu nugui like at least fully shirang mai apano kisa masamag ni phano ani taraf se kaham lawa phai ke aban ani bagai happy ngai smile abon ke subtitle award subtitle award to bang Wngkha ke charming smile abon bagai bo ang happy la khabo baksa apa kang karilia trophy ke bising to boma ke mana yar prize ma kamana fru dikisa maybe bro ani o nang ma kha kamu dimple anu bi phana borok hamjak kana aban bagai ang wansu aban bagai no purano charming smile kana organization bumung se so ang first time Tripurani ngai a jaga wa first time Tripurani contestant ang no 18 years Wngkha ni Rubaru Mr.India ni and ang a jaga thangai chung historic khaimangka aban bai am belai ke proud and ang o ano trophy jo to ani Tripura sarong no and Tripurani borong na dedicate khayo tabungni bwskang ni golbo bahai tabuk ke ani tai 2 months ni pore ang tabuk international thangi ma thungnai ab tabuk ke ang India na represent ma khainai after 2 months ni poraban bagai ang tebo asuk hard work khai asuk jora khai tabuk national level bai thangka tabuk kani international lang ma thangai na India na represent khaina bagai afrung ke ano boi India hane she hin china jagao sabon bai ang belai kheno happy and ang norok jotono no koina mu song afro bonor ano amti kheno support khai tongma haikeno ani next 2 months ni porani je international ni ngnai ang international borok kebangma countries more than 30 countries ni bai ma thangnai afro bo noram diken hamjagi tongre ang norong ni hamjag nango tai shuri mung age chrai ni simina Mr.India tang khana musungwo especially ang chini borok no chini o
state no represent khana mu sungo awan bage no ang agini simino prepare bo khaijak since ang gym join khaimani se ani fitness no sramna bage Mr. India wo fit ang manam bage and ang tabu sana thangke ang je asike kolom tiki klaimani obo norong no gin tongan yago and by belakan happy and ang business thaye o Tripura ni ngai first time chini borok ngai select ngai after 8 clears round khaimani pore se chini of finalist ang shogika finalist sogimani pore a jaga kobang ma interviews round of Wngkha expert rok tonga jaga wa psychology doctor tongwa 20-30 years ni a jaga wa tamne shanai judge rok aske nung borong no nung fake singi me abong bus ka tambai hinke norong nin bus kang uklok joton se camera nung kisapa na fake unke na borok saiman thango ke first round is simino tabuk se ground jora final jora chung agini simna chung marks points count ke haijago Mr. India wa ke last to thange chine question answer tai bong kha jaga wa stage bong kha and ang borok je naimani high quality ani saga borok nukna an bai borano taw tini o Mr. India Tourism World 2022 anu borok sambe rekha and angkha khayo o tabuk Mr. India Tourism wala bang achini India no represent khaipuru bo ang amti kheno ang like taibok kaham khaima to huni tabung ni sete double kaham khaima to huni ang chai tok nai Tripura Tabu ka 26 pass ko. Online no mane je Mr. Rubaru ni championship of thangmani. Oto bo 2000 yang go bini engineering course pai pemini pore. Apron tegen bo gym bising ko por practice kai dong. Bahai ma tong ka bo je tabok amo hai ka asuk Tripura no chikon sa state no represent klai ka hambuthai man phai ka bo. Sele tuja to sung asuk saimia Mr. Rubaru tamu jenis. Ngelo to jini bubagra edisi ko bini Rajbario interview na pura pura kai saima kata. Ini Mr. Rubaru final kata. Rubaru Mr. India final kata. Kai 29 tarik flight to mane aku cancel ngi 30 tarik kata. 5 tarik final. Kai singgo thangpuro agui doka airport jora. Tapro to asal gini result tamnai sung saimia. Kai jadi amti rok result longnai saima kata nok media sanga sung jotono ringini bono ko mukhai roma kamu jak last of the 5 tarik 12:30 ta ni pore khobor doka de bo unarang kha Rubaru Mr. India ni kai dhamma tongka ekdom tong dui bela jimo thango fungo baisa sari go baisa apore saman ingkai pura spice sarata kuno mosla ko thok kuno bonchaya kai bini pura boil ko mamangta mangso rasa kono singwaisho uju khaicho ya bono aso jono pesal to khaya ya bini samung no bono maximum songgo ya kono jabo kai o bosaka kai sing pai di payo orang chungbo bina ma bo health department to shifting duty bina ma ka to o bo kasar ka kai sing bini samung ro mo ro kai pai ti pe Tabuk je